ngingakayi katshana ngifuna ukuthi ngike ngilichaye eyenzakale elami ikasi khonale phela kuMakhesto eLobhengula lapha engibuya khona. Ngithe ngikhangela lapha iy'ndaba ezimnandi ngathola ukuthi kule ndoda lapha ekuthiwa nguMazore. Olomfazi wakhe ole 32. So indaba eyenzakeleyo lapha kuthiwa he finally snapped lapho ke umfazi esediscover, indoda esediscover ukuthi umfazi uyatshontsha inyama, maybe eyihambisa kuma relatives akhe. So indoda ithe isikutholile khona lokho ukuthi umfazi uyatshontsha inyama efrijini, njengoba these days bayathenga ama-chicken cuts lawana awe-$21 o-Supreme lani bese bepakishe emaphepheni befake emafrijini. Nxa nethiwe abala ethole hayi inyama bezingu-19 lapha amaphakhethi, but sokusele inyama ezingu-8 within a matter of a viki nje kuphela. Kodwa kuhamba njani? Kusho ukuthi umfazi uyathatha inyama ihambisa esihlobeni. Indoda ithe seyidiscoverile indoda leyo yathi hayi mfazi thathe zakho uchaye phansi. Exoshele inyama. So uthe semxoshile laphana umfazi wabe siyabuya lo mngani wakhe layo okuthiwa uMerit, and into echaza la indoda eyiyo eMerit yiyo engumngani womfazi kuthiwa nguDenzel. Bathe befika phezu kwendoda bechaya indoda kakhulu ngama-50 phezu kwendoda ngephomu. So lapha imibuzo engilawo mina, umngani lowu onguye uDenzel oyindoda osesuke wabuya esebackup umfazi ukuthi bezochaya indoda ngenxa ukuthi indoda isixotsha umfazi ngenxa ukuthi uyatshontsha inyama ihamba kumakhelwane kumbe inyama yakoDenzel. Anihleki ngiyalinganisa ngezekasi ngeza koMakhesto. So wena uthini lapho khona? Inyama ibisiya ngako kuDenzel kumbe ibisiya kubo ezihlobeni zomfazi? Indoda ibirongo yini ukuthi ihlixotsha umfazi ngenxa yenyama? Yize ezenzakalayo phela ekasi. Angiyithandi indaba zabantu, yize ezithanda mina. Wena uthini ngakho khona lokho?